Ndzi mi xeweta hinkwenu laha mi nga kona, mi hlangana na Dr. Nkateko Imavundza esikwini leri. Hi lava ku kombisana hi laha u nga mpfampfarhutaka matsalwa yo karhi lama nga ka xiyimo xa electronic. U nga va u ma kume hi vuhlanganisi bya email, WhatsApp kumbe tin'wana ta ti-social network. Nchumu wukulu lowu wu lavekaka i ku va u ve na Adobe Acrobat leyi u nga yi kumaka eka mavhengele ya online ya swimakiwa swa ti-cellphone, APK Pure na swin'wana ku ya hi ku u tirhisa foni ya muxaka muni. Ku va hi ta nghena hi pfula tsalwa leri, hi ta tirhisa xitirhisiwa lexi nga laha henhla, ivi hi to vhela hi tshikilela eka xona. Hi ta tlhelela endzhaku hi ndlela leyi, hikuva laha hi nga kona hi nge yi kumi fayili leyi. Hi tlhelerile endzhaku ivi hi languta eka documents, laha yi vekiweke kona hi laha ku nga na tsariwaku church, tsalwa ku nga rona leri nga laha henhla ku nga training related. Ni tshemba ku va lava ku tsalaku letter laha. Hi ta ri pfula. Swi na nkoka ku u pfula hi Adobe Acrobat tanihileswi hi vuleke, ku nga leyi nga ka ntila wo sungula or ntila wa le henhla eka xivandla xa vumbirhi kusuka eximatsini. Hi ta pfula hi ndlela yeleyo. Hi pfurile tsalwa ra hina. Ku va hi nghenisa mpfapfarhuto hi ta lava laha ku nga na mfungho wa xo tswala na wo mpfapfarhuto, ivi hi tshikilela kona. Kwalana hi laha hi nge add signature, leswi vulaka ku ngetela mpfapfarhuto wa wena, hi laha hi nga ta tshikilela kona. Hi endla tani ha tshikilela. Ku na tindlela tinharhu. Mpfapfarhuto wa wena u nga wu teka hi khamera ya foni, u teka xifaniso u nghena. So u ta mpfapfarhuta eka xo tswalela, u tirhisa xo tswala ivi u teka xinepe. Nkarhi wun'wani ku nga va xifaniso lexi khale na khale xi ri koho u nga ta xi nghenisa. Mara esikwini ra namuntlha hina hi ta rhandza ku va hi endla hi voko hi ri tintiho kwala ka foni. So loko u heta u ta tshikilela laha ku nge done. A hi endleni tano hi nghenisa hi tintiho. Loko yi nga yi khati hi ta la hi tshikilela kona. Loko hi hetile hi ndlela yeleyo hi tshikilela laha yi nge done. Swi va tani ivi se ya amukela. A hi amukeleni, hi amukerile. Kambe mpfapfarhuto a wu se va kona, hi ta ya laha hi fanele hi hoxa kona ku nga xivandleni lexi. Hi laha hi nga ta tlhelela kona laha ka ku nghenisa matsalwa nga exivandleni lexi. Ivi loko hi languta hi ta sungula ku va ingaku ha tsala ku nga la.
ya vutisiwa ku hi tsala yini, hina hi lava ku tsala mpfapfarhuto, so hi ta tshikilela kona. Hi loko mpfapfarhuto wa hina hi wu nghenisile, hi nga wu kurisa hikuva hi wu koka wu kula hi ndlela leyi hi la ni tirhisa tintiho timbirhi la wu kurile hi laha hi lavaka kona, ivi hi ta tsala na siku ri ve ri tsariwile. Mara loko a hi lava ku tsala siku a hi to tlhela hi tshikilela koho kwalano hi press-a se hi tsala siku ra hina hi ndlela yeleyo, ivi loko se hi hetile hi amukela. Hi wolowo mpfapfarhuto wa hina wu nghenisiwile eka tsala ro karhi, swi xongile. Ni khensa ku va ni lombile tindleve, ni tshemba ku mi dyondzile swo karhi. Hi ta vona na ka nkarhi leyi taka, a ni tivi hi ta tsundzuxana hi ta vupfumeri kumbe hi ta nyikiwa na edyondzo ya thekinoloji na swi ta vonaka emahlweni. Inkomu.